Kat kum ketelong kubor balayok le thu bahadin gejingwan penyesok jong Pak Roni Wilangdok MLA kemalim konsensi syake NPP kaladon gejing keren bak NPP kan Pak no yau ba hamlet son dok ling MLA barim kemalim kum MP Raja Sabha namar ka samoy jong nu MP bamata u Dr. Wan Wei Roy Kharluki kan kuddo ha kakat kenda tering jong menajeliu arjar arpin riung layok jing tip bagane galong gejing penbej syuaban pedang yau ba Roni Wilangdok syaka parti NPP namar omlak banlin ubak hamlet sondok lingru udai wei na kino lambat bahan na gemta ka parti tang ba utrai na gemta ka parti henrai utrai stomru banwanra bun giskim penroy penpar syaka melim konsensi walada ship nolong MLA ru henrai namar bak NPP ke lamia ke sarkar kumta uyo alat banwanra bun giskim penroy penpar syapok ke melim konsensi kene kejing thul le se ban pha yau ba hamlet Raja Sabha kan long ru halor konang rim ban kampen suk yek NPP ban a tiket hau arjar arpapra namar lada don baro arngut ki kertong kan bu ye ke parti ha kejing yano ban a tiket uba hamlet udai uba rim ka jinglong dekot ha ke NPP bat uma Roni udai ubarang thamai handrai udai pat MLA bamanta kumta da kene kejing rai ban pha bej shadalhi klempep kan pensuk ye kinang lam jong ke parti ban perkhat wat ye ke tiket ha ke election MLA arjar arpapra ka samoy jong ke ying dor ba thau ain Raja Sabha kalong Andrews nam Dr. Wan Wei Roy Kharluki ulasha ajit kum MP kene ke ying dor ba nadu ke khat khanda trik jong manajliu arjar arpu bat un kunno ha khat khanda trik jong snam arjar arpun riung layok jing tibro bana keliang Dr. Wan Wei Roy Kharluki un om trak shu banrang yakun biang ya kene ke election